nongpo Area Women Welfare Association nawa kabadai kawi na kikunhun Raymond Sngew bha jong ki longkmi menta kasngi ka arpho trik risau da kamansim jong ka jing sngew komen klayo ban rakhe ya ka jing dap arpusan snem lane ka Jubilee rupa ha kane kasngi rakhe ya ka jing jam ya umaumer uba arpho san tlikisnem lawan ban sakhilang do ba Meral Bonds im u MLA ka nongpo kumukongsan ha ka jing don lang ubalajit rani uba rangkan sai makdo ka kong Meristila Marai ka Presiden Kanawa uba Sylvester Mensong urang ba snong ka snong nongpo u lumlang shla u Presiden ka seng samlan nongpo lembat ki we de ki reurang ba ka thain kumban shipan kan mau kan nongpo Area Women Welfare Association la seng house nem ar hajar bat ka jingya lenti jong ka kanhun menta kladap ar pusan likisnem ha ka bakalayo banle shibun ki kam na ka benta ka imlang salang nadu ka jing aji hikai kumno ban seng kam seng jam ki jing hikai ban yada ya ki khlung khna bat ki we de bat kane ka kanhun Raymond Sngew bha ka yeng scam halor ka nongrim ban penku burom ya ki longkmi bat ban kenti wi ki hybrid bat ban te ya kalawei Kamoto jong kaseng nawa kade empower women kamot ban fit ko boria ki long kme ki kentay nanta uplift children ban kenteo ya ki kon ki ti jongi ha ke em lang salam society jongi but kunjo to build a future ban day ya kalawe ka bapurnai nanta ki kon ki ti jongi ki long kme ki kentay badon kam ya ka jingdom kam jongi kung kilong kimi ya train arpu salsnen kay ka basutna te kalong ka jingya ka shan iwe kasing nawa kam de ka pressure group ni train na ka jingba kam tam jongi kina ki lani ki breu ki baguna ka khatme children especially lani ki contain and ki no Nanta yaki kena yaki kente ki bahap ban pep school na asiten nanta ni aji training yaki nik samla ki ba na der ki jimpuli jonki bagi aji training ki ba bonjan awareness ki ba PTUE dan ni plat yaka souvenir jongi PTUE yaki kam ki jim tray jongi la ni ki activities jong association baroko ila na yemen ni kan shot ka chimpol banpuli Pertama ke cinta jongi kan nong la bandong kelab ke cinta rat jong ki ram bak snong. Pasal thank you so much ke cinta syam jopi na kapor nong judan function ni. Kiwe ki ram bak snong kiwe ki dong jakam ka na kapor khot subhai ni. Abang ni pelong ke awareness program ki topik lani ki subject lani ki theme ke ba pair ban pelong ke cinta dik ben real. Ya ki kena school, ya ki long keme, hasnong, ya ki jini kai di bawah jan ni la persang dah Allah. Perkara ini bang ni, bang saya sin dalam bang ni kot jong kan nawa ni yang kersyan iwe. Ni long ki bawah kam, ni dot la ki jong kam, bon ni patrek office, bon ni kine nong hikai. Nata kada ni dot ke duty la jong bakia. Hendai wak kata wak komidot kam kujini kikam ni kesyam we ni pati kikam hamto hamne nan wak kam kan ya pe
compete na niya ko pagkiway pagkiseng. Kata kalau kabaran kamhat ko kilong tumi. Ada Jubilee kalau kabaran kam. Ada Jubilee gade kajin kemen. Abang Ipai saya tim de dongli. Angin gidan langbar dan di orang Kristen, tidak orang Kristen, tidak di orang Hindu dan Muslim, dan kalau itu ni kafir. Ingin agar India kabar jalan Bangalore, Syakri lagi dengan kafir ini kita. Jadi mereka yang Jubilee dari nanti kafir menandai. Dan Muslim lagi tu kafir. Hijaukan mau hijau rakyat dari dunia identiti. Jom mau jam di berpikir. Jubilee ni jurat dia hari ini dapat ratusan sen. Tim kerja kita silver Jubilee. Jadi kerja ratusan sen golden Jubilee. Jadi kerja kalau sen ke diamond Jubilee. Jadi kerja kalau sen ke platinum Jubilee. Jadi kerja kalau sen centenary. Macam kata. Begini kita mau jam, kita ikan mau, abang ikan yang din yang ditinggalkan di jom benar-benar. Kung berjalan kami ini kejumi, ni ada pendapat bosnya berjalan ini. Ila Roy, ni ada, dan kiu, lagi benda yang berkaya. Ribuan distrik kami ini kejumi, ila ada pendapat ratusan senam. Senam ada teman. Lelaki sudah Jubilee yang dari Roy District, dari Gamati, dari banyak keluar di sini. Ikan hun kiseng berker. Kila andai kiseng orang, kila andai di balang, kila andai ikan hun berker, kila andai di school, kila jurake, ya kini di Maumer berker. Mendadak sini dan hak ke kapor ke kepangnya. Hukum Benongko Area Welfare Association. Biasa hilang dia kemenang. Ya kejengka ratusan Islam yang juga nanti. Nadu berkat hendai teritu Oktober. Ausnam ajar. Ya kabar nasdam ya dengan ketentuan. Umbala akan sungguh kaneka association mane kaneka kenhun kadai kabala judan benta agi benta kibot ter naga benta bantum tikna pahalon katu kamutu kabakti fitan kabakan sapang ka empower women, uplift children and build the future by advisor in alam. Abang Ipai ni akan ni ka moto berjumpi, ada berjumpi berjumpi. Tapi usai, ya ada mereka berjumpi. Ada por ke belajar, hari ini kita bertanya.